Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sining sumpus seleku engkai mana mareng kalenga. Ripan nasa si pemang ada tongne poleri ada matong-tongne nasengi telak etaweli se poleri apa disengena toriolota mundur di tanah oke. Yana tu di apole ngetak pe bimondrie poleri oloe. Apole ngeta idi pole kur tela epa isulapa yaro pa isulapa tak paham made cengi makada idi tu pole riapie pole riwewe pole ritanai pole ri anginnya naku taisan ni pan nasai makada ida pole ngeta pole kurpa tak tamban itu dua engka to pole riema engka to pole ri ambo engka to mapa jaji mapan nasai pole ri Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala. Engka to makkada yaro poleri apie darata engka to makkada yaro tanai yana tubuh takasarata yaro poleri wae bebe kelota yaro poleri ngeri anginge napasata yaro adai manang mapan sama to patong-tongan tapi engka to makkada yaro pa islapa engka to poleri ngenam poleri emma poleri indo poleri nabita poleri puata haji na pole ini tuh makkada ada tong-tong panesai apole ngena pape jepu pape meding parengerang pahas si bama deceng nah kuma pahaki madece selesurang idik na tuh tahu tong-tongan nah saba tanya tuh tahu naku dek gapahanna dek gapak disengena dek gapak rengeranna dek gapak pinak dina nah sabak kungkana letak dengero barase dinero pole kurata kaleta papinak ditegalnya berarti masolan itu tubuhe nah sabak ya ropa isulapa memang wajib riparakai nah kumakanjek nyawa-nyawata berarti tapun nene itu sifat nangingi nah kumakanjek nih paringerata sifat ini tuh pun nana pie apa itu paringerange nah pun neto itu apie nah kum tersedin tapi ndak makanja ya natu apa nangna tanai nah kum makanja ni sewa-sewa no tak kalete yang tu boleh keruai apa wae itu malempu dek gaga wae itu nakipun ro kacai nakipati tetap malempu nah sok memang lempu nanti jadi sini selam malak biku engkai mana mareng kalingan wajib tak paham nah kutai seni aro telak ya pak isulapa ipan nasan itu ada makkada dua teman lai setelu temas sarang tege asa dua teman lai setelu temas sarang mega tu apa lengena dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah dek gak usah bima jeput selain risompa Allah Ta'ala dek gak usah bima jepu surona Allah Ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tomat na kena engka tomat kada dua teman lai setelu temas sarang ya tu makada poleri indo poleri ambo saya di poleri di saya di poleri nabita saya di poleri puata yang muatu engka tomat kada telu temas sarang dua teman lai setelu temas sarang tegae pole nurung Muhammad Allah Ta'ala ya rotel ai nurung ya tu idi yaro nabita ya naro Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah Ta'ala ya mampat jajike jadi kutaya tapahan ni mah dia selusurnya ro adae dini tu wajib nih nama kada tu ada nator le kumisannya lemu misaton itu tawe kumisannya lemu isa nabimu nah kumisannya nabimu isa ni puamu nah kumajepu ini puamu ikona tu tahu mandandunga tongot-tongo ya seni tahu tapi makuke wita lemetoni kedo nalino apa nasaba yaro tawe lo mana mani ya setong dek paniseng alena lo nina parakas saya makada bisa nabiku nah tu untuk utufuangi tong-tong selesurang nasaba ya tulino lepa-lepa ngemi akhir api matu menenungan makanya ada napan ritai tuo ko baco tuo ko menenungar lino sapa kak mulolong kak uno ko tanah tuaram paro toko ko ale kuat tokongan berarti kata ni arwa dae berarti isapa menu berarti mak cocok metu ada anak orang makada ya tu puange permatana panas masuk ki dalek tak jodoh tak amat tengah tak peraripat tentu narik ke pura ripat tentu wajib nanti sapa dati kemetena taro ya nak kada ada anak torilota sapa kak
masuk ko baco mui tatajam musapa kamu lolong ka uno ko tanah tu nasa waram parang toko kale ko toko nak muruntuk metom na ya toko aku makra ikra bacalah ikra berarti nasu metoki mak guru, jadi wajar metoki tu mak guru. Jadi surah malak biku engkai mana mareng kalinga ya na ada upala turki lori di mana nasabak malampe umpa cenawat dingi waina tas iala dawa iala te daun najuk kajunge dek na caput telak bicara na caput waina tas caput to dak dong iala maroke dek to na caput telak ada jadi tak paham ma deceng naku engka matu lo takutana nasabak mega sambungan na ya gagae dingu pala turki nasaba toriolo dia ro telah ada toriolo memang purai patan tomato makadai dua temalai setalu temasran nuru Muhammad Allah taala bega pasarangan siku naro baca pasti nang kasambungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.